नियमी पासमी गिरिजा प्रसाद जोशिया छिसाना हत्या नांगो उपन्यास पिंगुगु भोनी कोचल अस्थिर मन घाना जुम गोपाल दाइया अस्थिर व्यवहार व सोच मिगई भुए बालके सिडट वेटा ठयम टोटुले झाझा पिरे जुयावे ट प्यावे हन झाझा व प्रति दय माया व सान फुटी जायावे ठम गामे ब्याया ढुंगा न ठ नापयम वेटा माला माला गामे या नपला वे दैगु बिचारे नाचो मेस्ट व ढाठे वे नापयम स्कुले ठंक वया नपलावल मिगई भुए ठठे भुना ठौ ये भुए छुगटी जि निनि न्यागो भो वांगो गुया स्टेशन न्याय फिसंग दृश्य दथि लागो स्कुले चुना वमति त ख हाय जियम नापन दुसा वो जीव ठन स्कुले मास्टर ज्याचन दुसा जित ठो स्कुल ठो गा सर्ग सर जुइ ख वेटा न्याब्लेन चुनि वल्ला वल्ला वइला वइला सु बालको वसफना व मिसा वल्की मति वइ साड वो वे खला गबलेला लेठंग उना न सुवनी तर वइको आशय त मुया चुका है ठौ वइको कल्पना ख्वाच्यो या चुङदो वइको डेरा चुना चुङदो गोम वलके वइटा छचाल नि स्वा भथे चुनि ख व वइठा वया चुङदो गोम वलके वइनुग याउ चुनि ख तर ठौ वइनुग चाटो म पिसे चुवा जिरिङ चुवा व मति तल बफरा छु मसिउ गामानी त टकबिको जीव कर्तव्य मख त पंकल लिसबिया छेगया जीव कर्तव्य ख इनो मलाका वया जि छ्या व जित बहालको मट्न याउसला जिठन गामे वहे उमक्ने मास्टर नपाल बाबजा हाई स्कुल टोटौला टोज ख वइगा पिरला खनि जिठयाको सुनसान गामे वइगो फोरछपा फना फोरछपा खुन बिल्ला व फना फोरछपाला व मोबियो टासा व मुन बिला कर्पनिसा मट्ने याना गुली मट्ने चिन्ह बि उपार बि व जित मट्ने याना छुचिन्न बिगुदो मट्ने याना सुख लाउदो गोपाल दाई गजामा गजागो बेजत का स्व ले थोय मखला वइ मट्ने शिरपा व ख्वाजागो लुमनी बिलेला घुगु जन्महे ख्वा स्वे मास्ति मो एनो मट्ना टोटी मफिया वेन हेजुया लुखा चुना चौले पा फेगा ठका छिसाना हत्या वेरेका जित व स्याजको स्याट व वल्ला आ सुनास वया चुनु व गामानी त टोटीको जिगो धर्म मखो गामानी टो स्कुल टोट मने तो स्कुल टोटीको तागत जिगो पाठ्या मरो उकिसँग गामानी पाठ्या डो मिसे त टोटीको जिगो धर्म मखो गनेडिवा बिउको बरदान वा छोटासा जि खिचा मनगो दुखसी स्कुलिया इस्टे व मस्त फुक्का वन डेरा वन्टा वला तर तुटी डेरा पाकी मको खुशी पाकी न्याट खुशी तुटी सिलठा याना व बिचाया फक याट वइको बिचार टाल ठट मट्न यामा गामानी सुख निम्ति व ठगु सुख त्या यामा आखिर मनुष्य जीवन कर्मन्ट सुख बिए निम्ति ख ठगु सुख काय निम्ति मखो वइ यम वइ कोठा चना व वेके आविका चना वइ मन न्यास्चा व बिचार त नाप्स उटा गागे टालके मय आ ठ यम चना चंगले मसु व गाटस्क न्यायपुटा ल छचाली चंग वंगो गुखना मन याउ से सित्रिस चन व मोटी तल संसारे सुकटाइ दुकटाइ माइफुटाइ न्यायफुटाइ व फुक्क कारण ठ यमय ख संसारे सुख छटाय शिवा मोरो व ख व यम नप चुनिको सुख अठे संसारे दुख न छटाय शिवा मोरो व ख ठ यम नप बाया चुनिको दुख ठाकुको जाया माला दुख जुलताई व छु दुख मुख वला कर्तव्य जुख ख ठ यमिसी कोठा चुना व टस्कन लेटल कोठा फोर जुया चुङ खना व टुपिका त टरमा गातले ठाउन बफी जुग सिरबले वे यम ठंकल वे यम वेटा टापिको मुटी तया व म तर वेटा खनिवा टर वन ठुंकुमे मिसा ठे चुन व तल टुफ्टले कया हेला घरपटी टरमाना छु मडाला ताल छ छुटैले जिला जहान तया बे अठन टागुलाले छुटाउले आ छ जिमे जान खलले कर्पिन्ट छिनसुरे डुले निसा भुलेना आ टोट दैलले छन्त जि टोटक मको छ जित स्याउ ख छिसाना हत्यारका पाप या छछा मोया मालले कोठौ मंग गठि वेगले आ वेट नि ठनठंग छंगो लागि जिसी रुगला आ वया छ्या सो ठनठंग न्याना वलका कर्पिन्ट हेलिया दैमको जिसी रुगम मेसा हेलिया सा छु माने या सा छु मृत्यु या छु मूल्य मोरो उन ठौक नै मृत्यु प्रेमिके टक न प्रभाव मलाइको मृत्यु राम मैचा मपलाले अजाम फकी मास्टर के न वनिगलर का मराला गबले टाउ दो व अथे मडै व अस्ट्याला टोटो नि छजित नटस छजित मचान से यो ख वे पेन वन कुलसु ए छ गुरिया पेन वन टंगोला सुके वनले श्याम दाई के ओहो श्याम चिके व मुसुला श्याम चे निम कला दुडका छा मुसु ह तेबु दुपंगे जुसा निम nhер दुसा मिस्टर व गाला च आखिर मागु टेभया जुयातन ग मनु टेटा हु छन टेबु नुसया हु जि फगी के वया छ्याउ
gable to cha mo so mo gable to cha mo na mo ra mai cha nim nim ni ruta wona thokon nyana we mur mur to pya la tho thama khana chokna khwa yaung chi chung ka wo jage jlo teu morum ju ya mo kala chha ji to to ta ko hu chho teu du tha hu nim nim ni ruta hu guru gathi wona chila na athe hu gugu janme chngo khwa swe ma ka debai mo no no to fna de ka to mo no oho nim nim ni ruta ha wo ka mister hala चच परमेश्वर जिता छ्या छ गरिबिना जर्मनीना जिन टोमी जुसा जियोमा जिता टोटीला जि टोटाको मरो वे योमा चिस्ला तला व छन जागे दला ता अझ छ जिता फोर्स पाकुन बेउडला गोगटै छन त जि न छ जिता पुछको बेउडो छ जिता वेना टोटाइलो गोपाल दाइ गजाम दका ख्वासेंगको लोमनला जिठेको डुम जुसा छ जिता अष्टाइला गुली फटो बिल गुली पो बिल तर सो संसार ढेबो डुपिनुको जुको मखो जिपि गरीब टेउन ख छिमु ढेबा मिटेउ दिन छनु वेट्ने छनु गजाउ दिन वेट्ने शिवल छ छिपिथे न्यासी भाव पे साउनी त भुयंका वासु वाकीको दिन वेट्ने हाय विज्ञान यन्त्र डेगा बिको अट्टे दुखै खख दे जि गरीब तर जि भगवान त बोबी माग मरो गरीब या निम्ति न भगवान लिरो सटे आटौडो जिगो निम्ति न भगवान देवा मिस छम जर्मनी आटौ ज्यातन वो छठे ढेबोमा मखो केवल मटना देवा गाम ख वो न प जि ब्यायात न वले जि देक ब्याया देला तस्को हावले घरपट्टि टरमा क्वा वला ढाल छा हाला दिए मास्टर बाबु ठठौ ठासे चुनीगा लुया माग छुदु मको टरमा जिता निम निम कलामय तो जिम कला मखो जि ढेबडम जुसा उबले हे थम जिम कला जुयो यो ख जिगो जिन्दगी ठुल दुर्घटना जुइगयो मखो आसो न वेटा सुख न जिता सुख यासा पाठा दम मिस्टर टोटीको जिगो धर्म मखो पाठा दम मिस्टर टोटी बागु छुदो निम कला मरपे सुदो देइ पालन से निम कला दो ठठौ ठासे चुनीगा घरपट्टि टरमा खे ध्यान मुबिसि व ठ यो मेस्टर टाल ता आखिर भूल छंगो ख जिगो मखो छ जिता लो मिंगु सो जिना छन्त लो मिंगटा चा नि कुटैना चनौदो छंगो लुमन्टी मिनुगले खाना मुया मासा छन्त ब्याया आजिगो कर्तव्य मखो सकने सुटे नापा हु ठुल डारनका व घरपट्टि टरमा आइटा टाल टरमा ठौ जिता जाठी मुआ ठैटजको ठुया दिस कने सुटे नाप्न उठोबनी ठो मोतले जिठन छे दुआवे मखो ठुल देव कोठा पिया होला वै यम टुटी जवै टुटी पागिना खोइदेको वइ मति तर वै यम ख्वाजको छुंका सुंग चुनचुन भाट हटा ज्या वम बे मान वै के मटन गुन दे पिया व वइ मति होला आखिर साउटे नुगले मटन गुन दे मटन तेगुले जंगली स्वा ख वो गुइ जग दे नियमी पासपि शिशाना हत्या उपन्यास न्याउको भोट खनसँग कोचाल उपन्यासमा टट्टो मध्ये छौ डोन्डन ख थन्टंका डोन्डन चरम स्म्या छना वला कने वे सुगति जे प्रियादिस थौइटा बा कने हाना नापला